brate, bukvalno ono što, ne znam, to mi jedino treba samo. Dobro došli ljudi u novi vlog. Danas je jedan jako poseban dan u našim životima, zato što je nama danas, šta, Šmigo? 6 mjeseci. Šta 6 mjeseci? Godinu dana. Za ovih godinu dana ti si meni toliko promijenila život i ja ne znam kako ti se zahvalim. I postao sam i bolji youtuber, i bolji čovek, i mnogo loših ljudi sam sklonio oko sebe. Znači, totalno sam nekako pozitivan čovjek postao. Nemoj da rasplate u sred videa, znači znaš da me svaka sitnica pogađa, nemoj. Ona je meni ljudi jučer napisala jedno pismo i kada je pročitala, meni su bukvalno suze krenule. Inače, ona i ja smo se upoznali bukvalno pre godinu dana i jedan mesec. Prvi mesec smo samo pričali na telefon po 5-6 sati. Bukvalno smo kršili sva moguća pravila, ona kad vam kažu nemoj da odgovaraš odmah, nemoj puno da pričaš sa njom. Mi smo sve to kršili i evo, mi smo i dan danas tu. I tako. Ja ću sada da pozovem jednog pevača, da ti otpeva jednu pesmu. Ko pevača? Petre, nećeš na zvučnicima, ali ćeš na speakerfonu. Ajde. Čekaj, približim kameru. Imam temu, ajmo. Nema veze. Šmigo, tvoje noge se sad samo vide. Specijalno za Šmigu i Novketa. Pogledaj kako drhtim kada gledam te. I kao da si posljednja na svetu, ne dam te. I telo grči se, i ruke znoje se, a u stvari znam da voliš me. Ni sunce zemlje kao ti meni, i hajde dođi pa me uveri, da sumnje ne bude u meni. Trebaš mi. Hvala ti, Pero, do neba na ovome. Niste ljudi, sretna godišnjica, da budete još puno godina zajedno srećni, u ljubavi i sve najbolje vas želim. Hvala. Hvala ti puno, ja se rasplakala, ne mogu da pričam. Preslatko. Zašto mene raspače svaka sitnica, bože? Ljudi, to nije jedini poklon. Sad ćemo da idemo po ostale poklone. Šta je ovo Peđa uradio sa krevetom? Još ima flašu pored, tačno pije uveče. Ljudi, ovdje sam krio Šmigine poklone. Kao što vidite, kupio sam joj novu kameru za streamovanje. Svi znate da ona streamuje na trovu, tako da će ovo mnogo pomoći. Kupio sam joj jedno i drugo osvjetljenje, odnosno dva ista osvjetljenja. Ovo su, ja mislim, najbolje osvjetljenje za streamovanje, tako da će moći i green screen i šta god da radi sa njima. Znate koliko će biti kvalitetan sada stream, odnosno kamera na streamu. Ajde, dođi vamo, imam poklone za tebe. Kako sam ovo rekao, kao da je kjero, kao imam poklone za tebe. Šmigo, Moram čime se ti ovako baviš? Šta najviše voliš da radiš u životu? da streamujem. Pa više nećeš da streamaš. Izbrisali smo ti trovo malo pre. Prvi poklon te čeka u ovoj ovdje sobi. Kad uđem sam li... Ne, kad izađeš i onda te čeka. Pa Stvarno, čekaj. unutra. Ajde. Kupio sam ti najbolju kameru za streamovanje. Gatovo. Da. Pa si ti normalna. Tako da ti ovo Logitech više neće trebati, da ovo ti je znaš kako... Ali što kad Čak sam ti slao i slike, znaš da sam streamovao sa njom, čak sam ti slao slike kako izgleda kvalitet i ti si rekao kako ti dobro, a ona kamera ima bolji kvalitet nego moja ovo sa kojom snimam. Ali zašto Novke? Što? Dođi vamo, drugi poklon. Bez zuma toliko, samo da pratiš po Pegla, ovo. jel? Koju ćeš pegla da be... Šalim se, soba mi malo nesređena tu za sve kutije. Pošto Šmigo imaš malo lošije osvjetljenje, ja sam morao ti uzem mnogo, no ovo je najbolje osvjetljenje. Ja ne znam kako ćeš ti ovo odneti do Kragujevca, ali mnogo je teško. Si ti normalna, brate. Ona plače, vidi je malo. Pa već osvjetljenje od tebe, vidi ovo dva osvjetljenja i ti. Sa ovim osvjetljenjem ćeš bukvalno imati najbolji, kada što god hoćeš posle. Green screen, da bluraš pozadinu. A znaš kako će ti dobro blurati pozadinu? Ali zašto si se ovoliko, znaš koliko mi je neprijatno, brate. Novke, čekaj ti se zahvalim, brate, ja samo idem i kukam.
Ona je rekla ako bude počela da plače, da joj nabavimo odmah šminku drugu. A brate, realno bilo bi mnogo glupo da imaš samo jedno osvetljenje, pa smo uzeli dva komade. Ti si 2 osvetljenja kupio! Pa da imaš s obe strane, možda podešaš da ti bude mnogo dobro. A što si se toliko novke trošio, brate, mnogo je. Znaš koliko mi je glupo, brate, bukvalno ono što, ne znam, to mi jedino treba samo. Ali kameru imam moju, brate, mnogo i ovo. Ja se cijela razmazala, brate mili. Pa sam upao poklon. Pa jesi kako nisi, brate. Viš kako će ti sada biti, možda podešavaš i boje i sve, gledaj. Pa čak ti to dobro osvetljenje nemaš, ja ga imam, brate. Ja se cijela razmazala, a tok sam se sređivala. Tu ti još 2 stvari ti fale da imaš sve, ono njihovo. Nemoj džabe na šta viče. Da samo staviš na stol. Pa gdje da ga stavim? A? U stvari mogu tamo i ovdje. Gdje da ga staviš? Uvijek ima mjesta gdje da ga staviš, Milo. Nemoj da mi udaraš. I svesku što sam uzeo, nije za tebe, za mene da pišem ideje. Možeš da odabereš jedan miš. Brate, dosta je više i ovo je previše novke. Pošto ti se tvoj miš oštetio? Da, ovo je ti. On je nov. Dao bi ti ja wireless, ali njega sam koristio. A svako... Novi je stvarno, a ako hoćeš ovaj, a koji ti je bolji? Čekaj, ovaj kao na kabel, ovaj bez kabla, jel? Da, a ovo imaš ovdje dugmiće sa strane. Ne znam, novke, sve mi je jedno, znači... Ne mogu, ja ću da crknem, brate, znaš koliko mi je glupo. Biraš šta 2, 1. Sve jedno koji god ti hoćeš, uzet ću ovaj. Zato što nezgodni su mi ti dugmići. Ovaj miš, daš kome me poklanja? Kome? Ti si odabrala, taj ovo ide džapetu. Respekt, znaš ti za mene. Nemoj se baviti da meni pogledaš. Ja sam Mateo pita me ima nešto za mene. Alo, ne mogu ovo da primim. Ćao. Ode, gledaj ga! Stvarno mi daš više. Da. Da imaš za editovanje i za sve. Stvarno. Hvala puno. Respekt. Čekaj, ona čak ima i ovo kao čudo. Zatvarač. Ti kako se ovo skida? Znaš, brate, i okrećeš na stranu. Gledaj ti, inače ovo je moje stare, zastreamovala kod njega. Brate, mili, ali gledaj kolika je čovječ u odnosu na moju. Brate, ja ne mogu da verujem, šta ti novke, hvala ti mnogo. Daj sad otvoraj osvjetljenje, hoću da vidim kako izgleda. To su moji požarnice. A Peđa drži miš u rukama i sve vreme ga vrti. Dajem Peđi 2 mjeseca da ima ovaj miš i on će ga sjebati. 100%. Ne. 100%, garant, sve živo, kamen je čovjek pokvario, kamen. Da li novke bilo je potrebno jedno osvjetljenje, ja sam malena, ne mora toliko da me osvjetli. Čak imaš i ovo njihovo Elgatovo kao. Da, to je šmiga običan kamen. Pa nema veze. Pa šta je ovo? A ne, ovo je ono što ide na polje, znaš kako je teško šmigo, gledaj ovo. To je bukvalno te koji ga drži. A šta znam, brate, nije nešto dobro. Jo, novke, ovo nemam pojma da su. To su ti oni delovi. Ajde ti kod mene danas, da koliko sitnih delova ima. I zamisli sve ovo puta 2, brate, copy-paste. Ona je tek sad skontala da je to zbog flašice. Ja vidim nešto, prati nas neki dron, kad ono, brate, deca stavila gasiraju sa flašicom iza. Miga hoće da uzme kafu, znači nikad nije pila kafu u životu i sad hoće da uzme kafu. Ne, sad uzmi, brate, ko Ćofi, znaš kako, znate ljudi kako Ćofi naručuje? Kafu, sređeni sok, Coca-Colu, može jedna kapričoza i neki dezert, brate. Ćofi mu baš ono ispred njega 50 čaša. Ćeš ti tako šmigo sada? Neću možda ovaj... Opljačkaj me, molim te, molim te. A? Što misliš ove koktele? Koktele? Moram ostaviti normalan i pribran danas. Kako ću da je zaprosim? Dosta je bilo ono, nemoj više. Evo veća pizza ovdje, ljudi, naručili smo picu. Znači predobra pizza. Ali ovo mora ovako sa strane, osjećam se naprijed. Mogu ja da jedem rukama? Ne mogu. Ti mene neće daš picu, ja ću tebi. Šmigo, hoćeš kuglu sladoleda jedno? Prestani više, brate, boli me stomak, 5 puta si me pitao. Idi kupi ako ti se jedeš, gledaj ovo. Evo vidite, ovdje sam ja Šmigu doveo pre tačno godinu dana. I ovdje je negdje nastao prvi snimak, je tako? Da, ti se baš nisi vidio u njemu, ali
Ima jedna slika kao... Ja se nisam video u njemu, znači nisam bio toliko zanimljiv, ali sam je doveo ovdje. Da, bukvalno ovdje smo se, da kažeš, tek upoznali, brate. Da, bili smo prvo u neki kafić tamo, onda smo išli ovdje, šetali se, sedeli i onda se gore popeli na vrh, vodio sam je u kuću strave i gore kada smo išli, pošto ona bila puno istraumirana od kuće strave, ona je morala mene da grli da poljubi, je tako? A, tako je. O, cringe moment. Znači, znate koliko mali somovi, ali barem imam jednog ovdje. Evo, ja nju da odvedem ovdje, brate, da odemo na mjesto gdje smo se poljubili. Ona, brate, ide iz prodavnice u prodavnicu i traži, gledaj. A kako 50? Ne može, braće, vam može. Ne idemo, Šmigo, ne mogu da te trpim. Šmigo, gledaj ovo, pronašao sam majicu za tebe. Znaš kako, Pošto mogla bi toksik. stvarno da je kupim, znači... Da manje nosiš na streamovima da ti svi pišu si toksik. A da, već ti pišu, ne treba ti Pa majica. imam one emoji za mane, kao toksik, znaš. I kad god toksikujemo igricu, oni mi dropaju te mane, brate, samo da znaš. Evo, ovdje smo se ljudi mi negdje poljubili, mada ovo sad sve postao kafić, brate, više ne možemo ni stati na naše mjesto, Šmigo. I ovdje sam ja slikao, čak ima i sliku na njenom Instagramu kako ona sedi tamo na onoj klupi, onda je negdje, gledajte vi kolicko je ono malo, gledaj. I ona se zakačila kao komarac na mene. Ne vredi, brate, ona mene uvijek pljačka iz dana u dan, brate. Vratili smo se kući, pogledajte samo kako sam majicu nabavio za snimanje, znači puna je boja i ovo sam dobio od porodice Šmigić, ovaj donji deo koji je prelep, znači crvene boje, nemam ni jedan crveni donji deo da je ovakav. Ja sad kad nešto malo bolje razmislim, pa i meni je godišnjica, Šmigo, ti si meni trebalo nešto da kupiš danas, a ne samo ja tebi, brate. Gdje ćeš, Šmigo? Poklon, alo. Upravo mi je došao paket od Šmige i to 2 dana nakon što je ona otišla i ja ovu sreću moram da podelim sa vama jer bukvalno samo što mi suze ne krenu zato što sam dobio nešto što sam teo od kad sam počeo da snimam, znači još od pre 4 godine. Sad ću vas stavim ovdje, malo će mi biti nezgodno sa snimanjem. Ali pogledajte, prva 2 dela koje sam dobio za snimanje uopšte i što će mi trebati je interfejs i kabel, odnosno XLR priključak za mikrofon. A nešto što sam želeo od uvijek, mislim mikrofon ne može da radi bez ovoga, a nešto što sam želeo od kad sam počeo da snimam, znači bukvalno ovo je neopisiva sreća i ovo je nešto, dobio sam mikrofon. I to sam dobio najbolji mogući mikrofon za snimanje, ovo vam je Shure mikrofon SM7B. Šmigo, hvala ti puno i hvala ti što si ostala sa mnom ovih godinu dana, mnogo te volim.